Nyai ku belai pi borok sesin pan akan ni video. Akan ni video bermentang on HP. Ku bori lek kai. Apreng ke Nederland ke France. Ke France kelala men pelim no ke Nederland da arlasi. Kini ki argol jong ke France. Layo bentem. Do player bapau nam jong ke France. Kylian Mbappe. Kendiat Jepang ke France. Ke France kelayo ben kamai menta khat pra points. Hakin riu game. Hakini kin riu game kiba ke France kelada ben liakai. Kampat mat 6 rem ni 6 yakai. Henry kelayo abaj ben ra ya kanam jom. Ke France menta kelada ben qualify lupa. Kelayo ben rung. Haka Euro arjar opsau ke ben solong hapo Germany. Barot riu lagi game. Keba ke France kelada ben liakai. Kelayo abaj ya kanam jom. Kendiat Jepang ki player jong ke France. Ke France kadon yu player bapau kum Giroud, Griezmann, Mbappe, Dembele. Ke France kelayo benra ya ke World Cup hu arjar khat pra mat kelarem no ya ke final ha ke Argentina hu arjar arpuar. Ke jingkermen jong barok kinong kersan jong ke France. Baka France kan sayora ya kan amjom hau kani ke Euro arjar arpsau. Kendiat Jepang Mbappe udai uwe ni ginong tap gol jong ke PSG bat jong ke France udai ubah tebet ba hado kata-kata bat hakerta ke berang ren ulayok ben tap sibun ki gol long ba uniu player ula unsalong kum Ronaldo ubah tebet hado kata-kata tang ini kubor do ben sampai 4 ku belai sibun.